ovdje da malo pričamo o partnerskim odnosima i to u onom dijelu koji je malo manje prijatan. Slažete li se? Kada ste posljednji put raskinuli neki vama značajan odnos? Kada ste posljednji put možda samo razmišljali o tome? Zašto se plašite da izađete iz odnosa koji vam ne prija? Evo ja ću da vam kažem. Zato što se plašite onoga što slijedi. Biće neprijatno, ali hajde da vidimo zajedno kako to u stvari izgleda. Raskid veze ili partnerskog odnosa. Razvod. Jedan od izuzetno jakih stresora koji se nalaze visoko na ljestvici stresogenih životnih događaja. U psihologiji svaku vrstu raskida odnosa smatramo gubitkom, što bi značilo da ga negdje izjednačavamo sa osjećanjem kada nekoga zaista izgubimo usled, na primjer, nažalost, nekog smrtnog slučaja. Vjerovali ili ne. Vjerovatno vas je ova normalizacija malo utješila, bar one od vas kojima je izuzetno teško trenutno, jer ste usred razvoda ili raskida i cijele bujice osjećanja koju nekako možda pokušavate da savladate i kroz koju nekako pokušavate da plivate. Znam da je teško, ali isplivat ćete. Kod svakog raskida, razvoda, gubitka, mi prolazimo kroz iste faze. Njih 5. To su šok i nevjerica, negacija, bijes i okrivljavanje, pa tek onda prihvatanje i autentična tuga. Kod šoka i nevjerice, kao što i sam naziv kaže, vrlo često negiramo da se išta od toga desilo. Negdje imamo to neko stanje potpune emotivne praznine i kao da nismo svjesni što se to u stvari dešava. U negaciji tek tada nismo svjesni da smo zaista možda ostali bez odnosa i dosta često i ne percipiramo na pravi način što se to dešava. Krivica, bijes i druga negativna emocionalna stanja koje se javljaju u toj 3. fazi negdje nas upućuju na nas same ili na druge ljude koji su oko nas. Način tugovanja, moj, tvoj, jeste drugačiji. Smeta mi moje ili tvoje ponašanje u jednom, drugom ili 3. scenariju. Krivica prema sebi, odnosno koju mi osjećamo, ili krivica koju upućujemo drugom. Okrivljavanje, bijes, štetna emocionalna stanja koja nas drže za štetan odnos, povrijeđenost, još jedna od emocija koja nas lijepi za ono od čega bi u stvari trebalo da odemo. Tek u 4. fazi, kada negdje prihvatamo zaista što se to dogodilo, stvari dolaze na mjesto. I tek tada u 5. ide ona autentična tuga i tu zaista žalimo za onim što smo izgubili i onim što je bilo dobro. Bez gorčine i bez loših osjećanja. Ovo je sad ono kada negdje pokušavamo da trpimo nelagodu i gdje zaista iskušavamo to nešto što nam je neprijatno. Upravo vas ona neprijatna stanja i emocije najviše plaše i kada treba da donesemo odluku. Često se i vraćamo u štetni odnos, percipirajući svoju nemogućnost da se nekako kao izborimo sa ovim osjećanjima. Da li vam je ovo poznato? Neprijatno jeste, ali nije nemoguće zatvoriti ovaj krug. Pogotovo kada je to stvar odluke, ni manje ni više. Zamislite ovo. U partnerskom odnosu ne ide. Osjećate se već duže vremena loše, partner vas obasipa krivicom, ali nekad čak i pažnjom. Zbunjeni ste jer ne znate što da očekujete. Vodite razgovore koji ništa ne rješavaju, samo produbljuju. Sjetite se. Emotivna praznina je tu. Ne osjećate se ni sigurno, ni podržano. Nekad tražite razlog i u sebi. Čak mnogo češće. Ne pronalazite ga. Pa vam partner malo i pomogne da ga baš u sebi nađete, zar ne? Pitamo se, da li je ovo onaj osjećaj kada zaista treba da se ode? Kako to rade drugi ljudi? I kada bi samo neko ko bi tu odgovornost za nas preuzeo i rekao nam idi, kada bi bio i postojao taj neko, sa garancijom da će biti ok. Ali nema ni te osobe, a nema ni garancije. Nažalost, ili na sreću, morat ćete vi. Sve su ovo samo neke od uzroka onog lošeg osjećaja kada smo
u partnerskom odnosu, ali recimo negdje zaglavljeni. Ljubav je i dalje tu, ali odluka da odemo je jača, jer je jači osjećaj koji imamo prema sebi. Nadam se da je to tako. Ne želimo da izgubimo svoju autentičnost i nekako odlučujemo da odemo. Sad šta se dešava? Istrajati ovdje je jako teško jer se javlja ta grozna nelagoda, pa se nekad čak i vratimo. Ne. Ukoliko ste shvatili da odnos nosi više štete nego koristi, nemojte se vraćati. Važno je ipak da je to isključivo vaša odluka. Zašto to kažem? Nemojte slušati savjete i procjene ljudi oko vas. Vi ste ti koji ste u odnosu i samo vi znate koliko je štete, a koliko koristi on donio. Ili nekad čak i odnio. Kakvi su vaši primjeri? Samo vi znate što vam je važno i što vam je važno da imate u krajnjem slučaju u jednom partnerskom odnosu. Ovdje ne govorimo o partneru, ne. Ovdje govorimo o konceptu ja kao partner. Što je to? Što to u stvari znači? To znači da znamo i vrlo smo svjesni u svakom momentu kakvi smo to mi kada smo sa tim partnerom. Kako se pored njega osjećate? Da li vam se ta osoba dopada ili ne? Da li se dopadate sebi kada ste s njim ili njom? Ukoliko ne, ipak shvatite da je vrijeme da odete. Onda vraćanje na onaj osjećaj koji vam je pomogao da donesete od početka tu odluku bude dosta često značajan. Sjetite se kakvo je bilo osjećanje, kako ste se osjetili nakon posljednje svađe iz koje niste izašli, niti izrasli kao par. Nesuglasice u vezama jesu normalne, ali dok vode ka realnom razrješavanju stvari oko kojih se sporimo, zaista. Ukoliko ne, onda ta razvojna kriza ne čini da dođemo do novog razvojnog nivoa. Tada se osjećamo zaglavljeno. Što ta zaglavljenost nosi kod vas? Pitanje je. Novo pomirenje rijetko rješava stvari i nakon određenog vremena se osjećamo još gore, zar ne? I tog vremena bude sve manje i manje. Da li ste pokušali? Možete li da se sjetite? Iz nelagode rastemo i učimo. Vratite svoju strukturu. Nađite sebi novu aktivnost, povodom koje ćete se osjećati dobro. Vraćajte svoju autentičnost, a ono što ste naučili pohranite u iskustvo novog ja. A kako se vi nosite sa raskidom? Pišite nam u komentarima. Pratite nas i dalje. Biće lakše. U sljedećoj epizodi pričamo o tome kako da prepoznate toksičan odnos u partnerstvu.